Abreños, are you ready? Kagiddan tinaangin, nalami sa panyempo, ken iti sirok ni nasip nga tatangatang, solid lata ti practice performance, dagiti riders iti lapas Solid North Raceway para iti first Abreñan Kawayan Festival Motocross Championship. Iti nasurok sa nga gaso nga installed lights, rimanyag ti 2.7 kilometers lapas Solid North Raceway para iti kaunaan a night motocross race iti probinsya kaspaset ti Kawayan Festival 2025. Sa lightings 90%, so magre-refocus na lang kami sa mga magre-refocus na lang sa mga positions ng mga lights sa racetrack. 100% yan as always. So, okay naman yan, wala naman tayong binago. Timang operate dito ay generator. So we have 10 gensets ng pasilaw. Para lati silaw na dyan, wala awang pa iti silaw iti tents, kada lagi sound system tayo sa bali pa nga generators. Agpada first timer dagiti motocross rider, ada Mitch Rivera, ken EJ Nicole Colot Aujero, ang magkikompetensya iti night motocross, ken agpadada nga iti angin iti agbalinto at challenge kadakwada. Yung nakita ko po, yung yung hangin, sobrang hangin po talaga ngayon. Di tulad ng dati, alikabok lang, tapos medyo walang hangin ngayon. Medyo wala ng alikabok, pero yung hangin sobrang sobrang lakas. Balance na lang talaga sa itaas, ma'am. Nag-jump at hangin po. This is your first time na night race? Opo. Considering yung hangin tsaka jumps, what we will expect from you during your performance? Nang gawin ko pang lahat para try ko yung best ko. Para maka-champion po. Awan na baliwan ti jumps iti raceway. No idasig tinapalabas a Solid North Party List Motocross Championship, ken ita. Tinagdumaan dalaingen, no dati. Tapok laing ti kalaban na giti riders, ita, manayunan pa iti angin, aglalo no dagitoy ti agpalagto. Buklen iti 18 a kategorya ti First Abreñan Kawayan Festival Motocross Championship. We will have 18 categories, and I think I'm proud to claim nga detoy nga categories nga binuo tayo is first in the Philippines. Nangikwa tayo iti categories iti ubing nga babae. So from 50cc mini, 65cc, 85cc, adda para babain nga kasjay. Idi ngamin kat mix amin dagitoy, legit laeng ladies. Ngam itan, inikkan tayon iti kategorya dagitoy ubing nga babae ta adu ti rumrumwar adu ti ubing nga sumiksikat nga babain, tas lakin ni detoy balasitang tayo from Guimaras nga lumalaing iti motocross. We have to make a difference kasi parang monotonous na lang na puro lalaki, di ba? So kailangan natin bigyan ng equal chance, equal opportunities, equal limelight dagitoy ubing nga babae. Tapno adadamot nga maguyugoy da nga ag-excel iti dato nga sport. All set met den nagiti medic ken security team ang mangipasigurado ti kinatarget iti lugar. First time in Abra nga at the night race, first time in the Philippines nga amin nga categories iti babae addan from 65cc, 50cc, 65cc, 85cc and open at the kategorya iti babaen. First time in the Philippines. I'm proud to claim nga motocross track ket Silawan. Motocross track kasabali nga minapo iti supercross track iso DJ concentrated la iti may sa nga area DJ raceway or race track. Daytoy ngamin ket nalawa it is 8 hectares datoy sinilawan mi 8 hectares and 2.7 kilometers iso nga first time. I don't know if oray dito buong nga lubong kasi di Amerika wan pa iti nakita as of now. Tsakla mo no dan nga nagpa-night race iti bakon ko na nga motocross track. Ka-Solid North, 2 more days to go. Excited kayo kadin ang makabuya manen ti adventurous action kan first ever night motocross race iti probinsya?
Mark your calendar. See you on March 1st and March 2nd. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.